Pičko jedna! Pičko jedna! Ti pičko jedna! Ti govno! Ustašo jedna! Ustašo jedna! Ja ti kažem! Pičko jedna ustaška! Ti doćeš bre ti! Doćeš bre ti! Ja ti kažem! Ustašo jedna! Gađali ste nas! Provali ste nas! Bolje ruke, bre! Ne možda ste pipnuli koga ruka u to! Kidat ćemo u ruke jednu po jednu! Nećete od piva crkve! Nećete! Budite sigurni! Sve ste u pravu školu mislali! Nastavite! Možemo govoriti o parlament Istanbul jedna. Koga ste doveli sve? Kada se tiga pičkava materina, svima bre, ološi jedna. Alo, što je ovo ime? Hoćeš Slavenku? Hoćeš Slavenku? Čekaj ti Jesi ovo pravno čarak? Daj sutra da nastavi! Nema skupštine, mrtva je skupština! Ja se neću držati. Jebrajović, Medo! Medo, vrati se! Medo! Vrati se! Ajde Ivane, nastavi skupštinu! Puštite me da porazgovaram sa cijelima skupštini. Nećeš je držati. Sram bilo! Ovo ti je parlament Ram! Jel ovo ti parlament nezavisne Crne Gore? Sram te bilo! Sram te bilo! Vi ste na isto! Vi ste isto redu! Kako ćete moći jedan čovjek? Kako ćete Naš parlament! Naš parlament! Isto i Šešelj! Šta je blokiranje? Šta je blokiranje? Ovo je Šešelj, jebote! Pičko jedna! Pičko jedna! Ti pičko jedna! Ti govno! Ustašo jedna! Ustašo jedna! Ja ti kažem! Pičko jedna ustaška! Ti doćeš bre ti! Doćeš bre ti! Ja ti kažem! Ustašo jedna! Gađali ste nas! Provali ste nas! Ja ti kažem! Ja ti kažem! Ja ti kažem! Ovo ti je Ja ti kažem! tvoje političke karijere. Poslije ovoga mi treba da se udaljiti iz skupštine. Ajde, udalji nas! Udalji nas! Ajde, ako smiješ, pičko jedno! Nastavljamo se radom. Doćeš morat! Ovo je pauza! Ovo je pauza! Da se praviš da ne znam. Crna Gora ti je blokirana. Ovo je pauza! Ovo ne možeš da riješiš, Ivan. Ma ne možeš da riješiš za silu ovo, Ivan. Slušajte samo da... Ovo je pauza, u pauzi nema Ovdje bježiš pizdo! Nemoj to da radiš. Gdje bježiš pizdo! Pušio si me u čitavije, pizdo! Ti hoćeš za silu.
Nije Crna Gora. Hoće blokirala ti je Crna Gora. Ajde, pođi. Ovo što Pođi su da radili sa ovim, ovo je vandalizam. Pa da, Vandalizam. Ti si ispod loš čovjek. Vrlo loš. Ti si ispod loš čovjek. Vrlo loš. A šta ruke? Vi ste ispod To nije izvade. kompliment. Jedna zadnja voda koja postavlja. Sram vas bili. Čuli sam. Ivan, Znači, imate... Ivane, sutra će ti doći ovdje 20.000. Ko će ti ovo, Ivane? Pa ti nisi dio ove priče. Ali niste ovo Pa uradili. daj sutra sjednicu, bre. Ne, niste ovo uradili. Pa koji mi? Koje vi? Ti zakon, Ivan. Otimate crkve, bre! Ljudima crkve otimate. Varas. Čuješ? Rekli smo vam da nećemo Ovo pustiti. je stvar, Ivan. Ovo nije zakon o porezu. Ja vas sad pozivam. Pa će ti ovo parlament tvoj. Je ti ovo parlament tvoj? Eho poruka iz Beograda i Titograda odmah su nepogriješivo dešifrovali ratnici na prvim linijama fronta. Čekamo da pobijemo Barjak u Dubrovnik. Dubrovnik da osvojimo i onda idemo dalje. na Zagreb. Idemo još dalje, ali Dubrovnik je prva meta, da pobijemo naš Barjak crnogorski. Normalno da se plašim za svoje, ali isto nek idu hrabro i nek uništavaju sve ustaše koje hoće da sruše Crnu Goru. Mislim, uopšte je srpstvo što hoće da unište. I treba očistiti ovu fukaru i jedan put da Srbi, pravoslavni narod, Crnogorci, Srbi znaju da su Srbi. Crnogorci, Srbi znaju da su Srbi, da postoje, da kao nacija, kao narod, da budu poštovani u Evropu i u svijet. Predlažem da prije toga pokažemo gledalcima nekoliko ratnih rekvizita koji su stigli u našu redakciju. Tu je šahovnica negdje iz okoline Dubrovnika, zatim kutija cigareta Zagreb, tu je municija koja je pravljena očigledno ručno, kao i špil karata. Izgleda da su htjeli uz tabliće gospoda MUP-ovci da se malo duže zadrže u okolini Dubrovnika. Naše jedinice još uvijek rijetko nailaze na ranjene i poginule neprijateljske vojnike. Mada to još nije potvrđeno, s puno razloga se pretpostavlja da ih MUP-ovci uporno sakrivaju u katakombama nekadašnjeg austrijskog utvrđenja nadomak Dubrovnika, koje su za namjene ovog rata oni dobro očistili i utvrdili. To sve govori da je ovaj rat koji su izazvali dugotrajno i brižljivo pripreman. No, očigledno je, bit će im to sve uzalud. Već po ustaljenoj navici i dobro ispravanom receptu, paravojne formacije Hrvatske i plaćenici iskoristili su to da bi na mučki napad izvršili jedinice Jugoslovenske narodne armije. U tom napadu paravojnih formacija poginula su i 2 vojnika. U ovom trenutku vidite jednog od onih koji je najvjerovatnije i ubio jednog od današnjih vojnika.